Assalamu alaikum. 3600 biyklikte turam. Talas menen Toktogулдун ашуусу жер үйдө. Карагыла кандай керемет. Так, жоолорду кырларда турабыз. Козу, үңгүлөр. Бир жерде ошондоки көл бар экен. Бул жакта болсо мынакей алтын каскан жер үй. Жатаканалар менен экен. Керемет, карагылачы. Башка зоолорду карагылачы. Küçüğümüzdür. Bundaki çoğumuzdur. O zaman suludur. O zaman caylı öktün çok var. Başka sorularda duruyoruz. Çoklarda. Nerede olsa göl var iken, çürük çökülken. İçindeki çürük çökülken. Bir yerde de uzunca bir gölcük var iken. Keremet. Son.